Če vaš katalog materialov ne izgleda tako, torej ne vsebuje slovenskih materialov in ne vsebuje Fibranovih skupin materialov, moramo zamenjati XML datoteko, ki ta katalog materialov definira. To storimo tako, da kopiramo datoteko, ki je priložena v mapi z predlogom. Kopiramo in jo prilepimo v mapo, kjer je program inštaliran. Po navadi je to program Files, Graphisoft, Archicad, Add-ons, Energy Evaluation INT. Datoteko prilepimo in obstoječo nadomestimo. Če se vrnemo v program Archicad, bi moral sedaj vaš katalog materialov izgledati nekako takole.